بسم الله الرحمن الرحیم. پیک آنینا حکم و امر اسلامی. گلی براین عزیز بشبه ام همو مسلمان و اهل باورینا ما به همو رکن ایمان باور کریا گو خدا هیا و یکی بتنیا ملائکت خدا و پیغمبر وی هنا کتاب گو خداش پیغمبران را شاندنا همو راست و حقن روژا قیامت حشر حساب جنت و جهنم هنا قدر برنامه خدایا حقا همه به همو رکن اسلام جی باور کریا گو 5 وقت نمیش روژیا ماه رمضان داینا زکات و ادا کرنا حج و کلمه شهادت یا ام باور دکن همو فرزن خدانا لسر ما گلو دما ام بوان رکنان باور بکن وظیفه ما عبدان دهنبر خدای مدا بوی هوای قدیا صرف باوری بسا نخیر گلو ام وان رکنین اسلامی جزانایان ببهیزن یان ده کتابان دا بخوینن و هین ببن بسا نخیر گلو ام ده جواتان دا ده رادیو تلویزیونان دا صرف جدین بحث بکن بسا ده کتابان و مجموعان و غزتان دا احوال دین صرف بنویسن بسا ده میدانان دا و لسر منبران صرف قالا روشا دین بکن بسا ام ده مکتب و مدرسان دا صرف درسا دین بدن بسا نخیر لی وظیفه ما چیا؟ گلی برایان وظیفه ما عبدان بجهانینا فرمان خدایا و عمل کرنا بسنت پیغمبر علیه السلام باوریا به عمل روبرو ضعیف دبی و دبی گو امروک که و باوریا ضعیف تماما وندا بکنشی باوری وکی دارک هشینا دما تو آف ندی و جیر خدمت نکی و روک هشک ببی و بقلعی گوه بدن خدا چد بیجی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سورة مؤمنون آیتا 1-2 براستی کسین سرفیراز و خلاص بوی اوان باورمندانن گود نمیجا خدا جو خدا ترسن یعنی نمیجا خوا بترسا جو خدا ادا دکن هر دم و لهر جهی بره خوا جکارو گوتنین پوچ و باطل دزیورینن زکاة مال خوا براستی ددن جخرابیان و جکار زن و بیناموسی خود پارزن پیغمبر خدا جی دبیجه باوری بدلخوازی و خمل خوشی چه نابی باوریا راست و قوی او گو د دل دا بجه ببی و عمل جی و تصدیق بکی گلی برایان ایرو تو کس نکاره بیشه از نزانم لورا ایرو امکان پر بونا لهر دره زانا و سیدا و واعظ هنا لهر دره و به هر زمانی کتاب هاتنا ترجمه کرن هر کس دخوینی هم دمه رمضان دا دروین اینان دا دروین عیدان دا ده هر شبین بخیر دا ده جواتین شین و شاهیان دا ده همو مزگبتان دا ده رادیو و تلویزیونان دا هر دم لمسلمانان وعظ و نصیحت و شیرت تین کرن هر کس گهداری دکی لی نحیف پی عمل ناکی لورا ام دنیرن پشتی وی بهیستنو گهدار کرنی تو کس تبگرک خوی نباش ناگوهرینی دب جکار و اخلاق خوی خراب برناده و خراس ناکی گلی برایان مسلمانی پیک آنینا فرمان خدا و عمل کرنا بسنت پیغمبر و دورکتناش حرام خدایا گهداری کرن و هینبون بتنه بکر نای دما مروف حرامک خدا بهیست لازمه همان خوشه بپارزی دما فرزک خدا بهیست لازمه همان پیک بینی باش گهداری بکن از چند مثال و میناکا حیاتا صحابیان جبو و بیشم
ئیدی هونێ بزانن مسلمانەی ڕاست کیە و مسلمانی چاوایە. لە مەدینێ مرۆڤێک بناوێ ئەبوو دەحدەح هەبوو. دەما ji قورئانê ئایەتا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. آيتا بقرة سورة بقرة آيتا 245 نازل بو. گەلی باوەڕمەندان ژوە کی هەیە هەنێک ji malê xwe bi dilê xweş bidەین bidê xuda، یعنی ji malê xwe diriya xuda de xerc bike got xuda jî mukafata wî qat bi qat bidîye. Wextê got ev ayet daket Resulullah ji wan re xwend Ebu Dehdeh got ma qey xuda ji me deyn dixwaze. Resulullah got belê. Lewra wê demê ji bo seferên herbê û cengê gelek ihtiyacî hebû. Ebu Dehdeh got ya Resulallah ka destê xwe bide min. Resulullah destê xwe dirêjî wî kir. Ebu Dehdeh got min falan bexçeyê xwe got 600 darên xurme tê de hebûn bi deyn da xuda û heman çû bexça got malbata wî jî di nav wî bexçeyê de dihewîyan. Ji derve gazî jina xwe kir. Gazî jina xwe Ebu Dehdeh kir got jina bexçe derkevin. Lewra min ev bexçe bi deyn daye xuda. Jina wî tu ihtiraz lê nekir û bi dilekî xweş got bazara te bi xuda re bi xêr û xweşî bê. û heman zarokên xwe û eşyayê xwe girt û jina bexçe derket. Teslîmî Resulullah kirin got diriya xuda da di xizmeta dînê xuda da sarf bike. Resulullah çû herba Tebûkê. Lê hinek kesan bê uzr xweşpare girtin digel wî neçûn û li Medînê man. Dema Resulullah vegeriya hinek ji wan bi derawan uzrên xwe beyan kirin. Lê sê kesan ji wan rast gotin û ji xeletiya xwe tewbe kirin. Muddetek paşê xuda ji bo wan ji sura Tewbe çend ayet daxistin û tewba wan qebûl kir. Yek ji wan Ka'bê kurê Malik wisa bi qebûlkirina tewba xwe kêfxweş bûbû heta bal pêxemberê xuda hata bal pêxemberê xuda û got ez dixwazim hemû serweta xwe diriya xudayê xwe de bidim. Resulullah got emsik aleyke ba'za malike fehuve xeyrun leka. Ey Ka'b hemû malê xwe sarf neka qismek bihêle ew ji te re ew çêtir e. İbn Abbas dibêje dema Resulullah ji Mekkê hicret kir hate Medînê kîşan û pîvanên wan hemû hîle bû. Sûretê Mutaffifîn daket got weylun lilmutaffifîn ellezîne îze iktalû alennâsi yestewfûn. Xwelî li wan kesan bê yan niwalek cehennemê ji wan re bê got kîşan û pîvanên xwe de hîle dikin. Di tîcareta xwe de dema mal distênin temam yan zêde distênin. Lê gava malê xwe difroşin kêm didin. Dema wan ehlê Medînê vê tehdîda xuda bihîstin hemûyan guhdariya şîreta xudayê xwe kirin û tîcareta xwe rast kirin. Gelî birayên ezîz ewan sahabiyên dewra pêxemberê xuda jî musliman bûn em jî muslimanin. Hem heyata me bi hezar caran ji heyata wan xweştir û asantir e. Hem îmkanên me jî ji îmkanên wan bi hezar caran pirtir in. Êdî çira ji bo çi wan heman fermanên xuda û şîretên pêxemberê wî herfîyen yek bi yek danîn çira em xweşpare digirin. Bi xuda wê hîsaba me gelek giran bê. Baş guhdarî bikin. Rokê Resûlê xuda li mala xwe birçîya. Li bal tu jinên xwe tiştek xwarinê nedît.
گو زکی خوا پی تیر بکی. ایوار دبه درد کوه گو هر مالا یکی صحابی تشتک بخوی. لپیش خود بینه دو کس دمشن دگهیجی وان گو او هر دو یک حضرت ابو بکر و حضرت عمر بون. دبیجه هون ویشه به بکوده دچن دبیجن ام برچی بون ام دچن مالا فلان صحابی. دبیجن یا رسول الله لی تو ویشه به بکوده دچی. دبیجه از جی وکی و برچی ما از جی هر مالا وی صحابی هر سه دگل هف دچن مالا وی صحابی او جوان را بازک سرجه دکی تیر دخون و ودگرن. رسول الله دبیجه بسوند و خدا سوالا وی نعمتی جمع بکی. گلی برایان جبو سعادتا هر دو جیهانان گلی برایان جبو سعادتا هر دو جیهانان جی هین بون و قبول کرنا امر و حکم دین نبسا. لازم مسلمان بقاسی امکان خوا امر دین بجه بینی وش حرامی ویجی خو بپارزی نا خو باوری یا بتنه بکر نای. خدا رجا و داخوازا مجتا ابا تو مجی بگرینی جوان راستی و حقیت بهیزن و بی عمل دکن. آمین. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام.